Ngiyale bingelela abathandekayo lonke ngegama lenkosi kulesi sifundo esekota lokugcina sokugqiba ikota lethu. Mina engikhuluma lani ngingumfundisi uGresham Mlilo. Ngizakunxusa engilabo ubana baziveze ngamunye wabo. Salibonani balaleli lababukeli, siyabonga ukubana uThixo asinika ithuba lokuthi sigqibe ikota sindawonye. Asivume nakhulume lathi okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani bantwana benkosi, mina engikhulumayo uMrs Zandile Ntombi Zanamu. Ngithanda ukulibingelela zihlobo. Sibonga inkosi evumileyo ukuthi sihlangane kusifundo sona lesi sakugcina. Mina engikhulumayo ngiElder Amos Maforo. Asikhothamisa namakhanda sibe lethuba lomthandazo. Baba usezulwini, siyakunxusa kusifundo sona lesi. Esikucelayo ukuthi sithumele umoya ongcwele ongasichasisela ngcono ilizwi lakho. Silifunde bese siphila. Ngumthandazo wethu okukholwa egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Ngithemba sibusekile kakhulu kuleli kota bathandekayo. Ngezifundo esiqondana lesivumelwano. Kunjalo. Sinanzelele ubona uJehova wenzile izivumelwano ezehlukeneyo kusukela isono sangena kude kube lesisikhathi. Leqisibona sizwisisile kubana kusivumelwano uma singafaka ibala elilodwa mbe isentence eyodwa uJehova obesifundisa ukuthi nansi indlela engalisindisa ngayo emandleni isono esasehlukanisayo loNkulunkulu esehlukanisa lezihlobo zethu. Namhlanje ke ngilokuthokoza ubana indaba yesivumelwano eyaphambili sikhangelana lempilo kusivumelwano esitsha. Impilo kusivumelwano esitsha. Mfundisi Dube, indaba impilo esivumelwano esitsha vele yona ichoni. Siyabonga mfundisi labafowethu lapha labalaleli. Nxa kuthiwa impilo kusivumelwano esitsha, kutsho ukuthi impilo ibike yabakhona kusivumelwano esidala esisifundileyo, kodwa le impilo ibilungisela impilo ebuya iphuphume isibanja kusivumelwano esitsha esenziwe nguJesu lo esifunda ngaye ukuthi nguye owagcwalisa isivumelwano asifaka endulo, enguye obeyasiveza yena mathupha ngesiqu sakhe somzimba wakhe. So impilo enguKristu eyiyo eqedisa okwahlelwayo izolo ukuthi kusindise umhlaba wonke jikelele. Siyabonga. Kanti ke kuze kube lesivumelwano zanamwe kwakutheni? Mfundisi, izikhathi eziningi ukuze abantu bathi sesivumelene kuyabe konakele. uAdam lo Eva abazali bethu bona ensimini yaseEdeni wavumela uSathane ukuthi abe nguye umbusi wethu. uNkulunkulu ngokusithanda la ngothando lwethu wathi angisoze nilekele lisodakeni emanyaleni kaSathane. Ngizenza isivumelwano ukuze ngilikhiphe empilweni yobunyama ngilise kuJesu empilweni yokukhanya. Siyabonga kakhulu. Isivumelwano Maforo kumele sibe la njongo bani empilweni yethu? Siletha mpumela bani ekugcineni lesivumelwano? Njalo kwabanye sebethile ukuthi kwangena isono, isiphetho sendaba sesivumelwano kumele silethe impumelo bani? Mfundisi, isivumelwano njengoba isithilo udadewethu lapha uZanamwe ukubana sawona through abazali bethu sekoniwe kwaba khona ukufa. Ekugcineni isivumelwano siletha impilo. Hallelujah. Njengoba namhlanje siyangena sikhuluma ngempilo ngokugcwala kwayo. uJesu yaletha impilo ekuphetheni abuyisane lathi. Dube, kanjalo impilo siqala nini impilo entsha? Impilo entsha iqalisa ngokuthi sihle sifunda uJohane lapha ngu10 verse ngu10. Iqalisa khonapho impilo uJesu nxa yena ngokwakhe
esethe sengifikile kini wamamukela uyiqala ukuyiphila ulo Jesu kulomhlaba ukuthi lanxa kungenza kwenzakalayo ivele sikuwe ngoba uJesu uyimpilo so impilo inguJesu Kristu nxa ekuwe la kimi mlaleli sesilayo osokusele kuyiphila ngendlela yakhe ukuze sifikelayo futhi ekucineni kwesikhathi asike sizwe ke yona indiyene ukufundwa ngekhanda umaforo ayibale kulokho sandukutsho kathesi uJohane 10 ivesi ka10 verse 10 isela kalizi ngaphandle kokuzakweba lokubulala lokubhubhisa mina ngizile ukuze babe lempilo babe layo iphuphume Antsho uyabona khona uthi ngize ukuthi babe lempilo kade singilayo iyazi ukuthi ngibe layo kodwa iphuphume idlule la ukuthi lanxa ngingalala kusasa ngiyafika futhi empilweni ngoJesu so silayo kade sinxa sikhuluma kanje silayo nxa sikholwa nxa siphila kodwa kudinga ukuthi sivume uJesu ayigcine ukuziphuphume idlule igagazi lomhlaba losiye ekhaya awuzange ufike engqondweni zami ukuthi iphuphume kungatshoni sengiqitshela ngaphansi komhlabathi kodwa nxa esengibiza iyaphuphuma ukuthi ukuthi ngaphandle kukaJesu impilo ngaba layo kodwa kayisompilo egcweleyo kayiphuphume esingakuthi vela sompilo impilo ikuJesu ikwethi mina ngiyimpilo yes uJesu uzile ukuze thina singasafani ngoba nxa ezile kuthi ukuthi ngemva ngale kwekulezinto ezingazinhle usezile uJesu asiphileni impilo ephuphumayo ngoba uJesu uzile ukuba thina sizophila impilo ephuphumayo lezi uSathane ukanye kwesinye isikhathi uyafaka ukwesaba kithi singayiphili impilo elokuphuphuma kodwa thina simele isibindi ngoba uJesu ngwakhe ngiyokhuluma lamazwi uthi ngizile izithembiso zakhe ziyagcwaliseka ukuba liphile impilo ephuphumayo asiphileni impilo ephuphumayo kuJesu singesabi singayehluleki uSathane wasithathela ukuthaba wasithathela ukuthula wasithathela okuhle kodwa uJesu uphendukile ukuzokufaka ukhona ukuthula phakathi kwethu ngoJesu ngiyabonga Mrs Nami kungifikela umcabango ukuthi isihloko sithi sona impilo entsha usivumelwano umloba besethena lanxa sisemhlabeni wesono siphakathi kwezinhlupho silempilo ngikhumbuza umama lowana owathi umntana wakhe esefile emnikwe nguElijah bembuza wathi kathi uya kuElijah kuhle yini wathi all is well wayethi ngilempilo nxa ngilo Elisha umprofeti thina silo Jesu kulempilo icorona ikhona kodwa konke kulungile ngoJesu ngoba siyakwazi ukuthi ngale kwecorona iyaphuphuma ibambeni khona ngoba ngikhona isathi siyeluke siyendlale iziyephutsha lindaba yempilo enjani entsha sisananzela abalaleli ukuthi esikufunda kuleli viki yekukhangela isibusiso eseduze yekukhangela isibusiso eseduze sikhangele bona lezibusiso zimi kanjani sikhangele futhi izibusiso eziza zivela ngomusa kabani kaNkulunkulu sibona ubunengi bezibusiso kodwa sibona ukuthi yena uNkulunkulu uzasenzelani ngokulandelayo right ngike ngafunda uSambulo ngo3 verse ka20 uthi khangela ngimi emnyango nginqonqotha uma umuntu esizwa ilizwi lami abe sevula umnyango ngiza kungena kuye ngidle laye lami ngeke ngibuze umaforo ukuvula inhliziyo zethu kambe sibona zibusiso bani eziseduze uNkulunkulu azithembisa zona wazithulula kithi ngomusa wakhe na ngamafitshane nje ngokuvula inhliziyo uJesu angene enhlizweni yakho okwakuqala ukunikeza ukuthula konke lokho izangikhathaza singena kizo kungaba lubhubhano esiphakathi kwami umuntu elenhliziyo loJesu ulokuthula akethuki uba lethemba uba lesiqiniselo loba uyafa loba uyagula uyakwazi ukuthi umhlengi wakho uyaphila uza kungenela so uJesu nxa esenhlizweni zethu nguyosinikeza isithemba nguyosinikeza isibindi sokwenza loba kuyini lokuphila loba ngayiphi indlela siyabonga kuletha intokozo angithi kakhulu akusifundele u1 John 1 verse nga4 u4 uthi yena lalezi zinto
lalezi zinto silibhalela zona ukuze intokozo yenu igcwaliseke. Yeah. intokozo ninjani Igcwaliseke. igcwaliseke ekuqaliseni sikhulume ngani ngempilo egcwala iphuphuma ngithi bathi ngilombuzo zanamwe maqondana laleli ivesi kuyini okumele kuvele empilweni yabantu abangaphansi kwesivumelwano ongeke wakuthola kwabanye abantu sithambiso bani esiza kubantu abathwele nzima inyembezi semehlweni abo ya sithambiso bani esiletha intokozo entweni enjengale akulanto eletha intokozo njengoJesu. uJesu lapho kulentokozo intokozo engayisoye esikhatshana kodwa intokozo ekhona kuze kube naphakade. Thina njengabantu siphila kumele ukuthi sikhanye ukuthi sikuJesu ngokuba lentokozo. Omunye angabuza athi kathi zanamuthi sibe lentokozo njani umhlaba unzima kangaka abantu befelwa COVID-19 ibulala abantu bephelelwa imisebenzi abantu begula abantu bengela mali intokozo iyavelanga hayi wothi nguphi isiqiniselo ngale ikuseni yangesabatha intokozo kuphela ivela kuJesu. Uthe bhala ingoma enye omunye womhlaba uthi ngazama ukudla umhlaba ngabona imempela ungazama wena ukuzithokozisa uyaphela kodwa ungaya kuJesu uyathola intokozo engapheliyo. Ungakhayela izikhathi eziningi thina singabantu phela ukukholwa asomizwa kodwa ukuhleka imizwa kumele sihleke kumele sikhale kumele sibobotheke kodwa konke lokhu kumele ukuthi sikwenze ngesilinganiso esilungileyo sibe siwudinde umzimba wethu uvuma ukwenza lokho okulungileyo ngesikhathi esilungileyo. Ungakhangela labo kuphela abathemba kuJesu yibo abathola intokozo. uDavid uthebhala uthi yena ngiphi intokozo ethokozisa amathambo ami akula ntokozo ongayithola kulomhlaba ethokozisa ithambo ngaphandle kwentokozo kuphela evela kubani kuJesu. Uthebhala njalo uDavida Psalms 126 verse 5 uthi yena ukuhlanyela laba abahlanyela ngenyembezi bazavuna ngani ngentokozo. Ungabe kunzima bazalwane sikhalo kwakathesi kodwa ekugcineni kwakho konke uJesu sinqobele esiphambanweni sizathokoza. Kwesinye isikhathi phela nxa ukhangele uyabona engani sihamba kunje singaba ngotshongo sathana hayi uJesu wasinqobela asithokozeneni ngoba ukunqoba kulokuthaba phakathi angaze mbone mnithimi yebhori winile Highlander ufice bedanile ufice bethokozile kathi thini team yethu eyayikhomandwa nguJesu yanqoba esiphambanweni asithokozenini ngoba singabanqobi lokho kwenzakala kungenzakala kodwa thina sinqobile esiphambanweni. Uthe sephilile uPaul echikachikile phela kuyachikwa kulumhlaba ukhona impi phakathi kobunyama lobuhle into azilunganga kodwa uPaul uthi selwile wama uthi ngilwile kuloku ngisengimeleleni umqhele wami ayikhona yena yedwa kanye lathi sizabe silandele izwi likaNkulunkulu. Asithokozenini bazalwane ukhona ukuthokoza omnye umhlabeleli uthi sizothokoza sesithwelini izinyanga. Uyangikhumbuza umama lapho ukuthi uPaul amkhulumayo uthi thokozani njalo njalo. Ukhuluma njalo uPaul uya ejele uyakwazi sense yaqunywa uthi kodwa thokozani ngoba uyakwazi ukuthi ingaphakathi yami ilo Jesu owalengayo wathi yena lingesabi nxa ngikini impilo lilayo. So intokozo esilayo ayibambeki kodwa ikhona ngoba nxa ngilo Jesu ngiyakwazi ukuthi inhlupho zonke lezi ngizasihle kusuku kwelinye ilanga. Ibala leli ngesecurity joy elibhala lapha ulo J lo O lo Y uJ ubele uJesu u others uY yourself yekela uJesu abe phambili ubusukutshela abantu ngoJesu bafuqe wena uye ngokucina uzathokoza ungaziphakamisi. Jesu angaphakama uza kuletha intokozo ekucineni. Asifundeni ukuthokoza kuJesu ngoba uyintokozo. Gcwalisisa mfundisi khonapho kanti yena uJohn wayebhala la wayelayo yini intokozo? uJohn owayebhala nguye phela esikhuluma ngayo ukuthi
laye wayekhangela ukuthi uvalele esihlengeni sasePatmos laye futhi ukuqunywa kwakumeleli kodwa ke ukhuluma utshela abantu ukuthi zwanini ngiyabona selidangele lokuthi sihlaselwe kwakuyisikhathi sepersecution abantu ukukholwa sokutshelela uthi hayi sikholwa uJesu sambona ngamehlo thina wavuka kasithokozeni nxa eyindlela yethu lathi siyavuka siyahambe ngakho ukuthi ngiyengeze nje kanabo indaba yokuthokoza ngilethe kithi amalungu ebandla lensali iningi lethu sasithathe ukuthokoza even kuleli lizwe phansi sikuthatha ngani isono simele sithokoze sikhululeke kuhlekwe lasezindleni omnye lobayo uthi you are so heavenly minded to be earthly useless cabanye kangaka ngokwasezulwini uthi emhlabeni awuselala ncede umuntu asola abantu uthi kanti lihlekani emhlabeni wesono abantu bamele bahleke bakholise sibe ngoba singabantu bemizwa okwakuthinta umama uqhakathekile ukuthi iSikristu sethu sibe njalo impilo yethu iphuphume kukhanye lobuso bethu bukhanya ukuthi ngabantu abasindisiweyo abalentokozo siyabonga kakhulu ukuselo vele ngizabuza umbuzo othona kulabantu abathi ungahlekani Maforo emhlabeni wesono ya umuntu omKristu amela ngabonakala ehleka lenza kubothani ungamnceda njani umuntu usukuthilo phatle nxa ulokugcwalisa ngokugcwalisa singayiphambili mina engakutsho khona ukuthi uJesu esikhuluma ngaye nguye phela oyisisusa sentokozo othena nxa likimi lilokuthula umuntu lokuthula uyathokoza ukuhleka ikutshengisa ukuhlaliseka ukuthi ngaphakathi kwami kukhona ukuthula awuhlekeli usulu awuhlekeli kuhlakaza kodwa uhleka ukuveza intokozo layo so ukutshengisa isimo sakho ukuthi kulo Kristu kuqondile bazalwane ukakhuluma ukuthi kodwa siyakwenza ngendlela elethu dume enkosini ngoba uyesithungamela uJesu yekele lo siyitshilo kathesi uvukelizayo nguJesu lokuthula haleluya simnandi futhi siveleza ukukholwa ilandelayo yes well kwesinye isikhathi abantu bayathwala nzima ngamacala okwenza abantu bathokoze impilo engaselaqala ukusifundele uRoma 8 verse 1 uRoma 8 verse 1 ithi yona lapha ngakho khathesi kakukho ukulahlwa kubo abakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa ngokomoya siyabonga Dube nxa ulalelele ivesi kambe ichoni ngamafitshane iBhayibheli bazalane likhuluma kuzike ukuthi umuntu osekuKristu Jesu umuntu osamukela uJesu ukugconwa lokuzeyisa lokuzwa umzwangedwa kakusekho ngoba uJesu uthethe wakukhupha kwaya kuyi nguyothi lethani kimi imthalweni yalinakekela ngithanda uPetro xa ibhala ukhuluma amazwi amnandi kuPetro uthena ku5 verse 7 wakuqala uthi lilahlele casting so uthena thatha unembeza wakho umjikele kuJesu ngoba uyasinakekela ivese kutsho ithona nxa singahambi ngokwemcabango yethu nxa singahambi ngokwezenzo zethu lenkanuko zethu sesihamba ngoKristu ngomoya oyingcwele asela cala la nxa usazi ukuthi kuwatshontsha kodwa ngokuphenduka waya kuJesu waphila kuye awusela cala usukhululiwe wothi ngikumzekeliso umpresident wakithi eZimbabwe ukwathena akuphuma abantu ejele abaramacala nje baqamba bonke umuntu lona ungambona sephandle awungeke ungumgadijeli uthi wena buyela ulecala uyathi ngikhululwe ngumongameli silo mongameli womhlaba jikelele la uthi ngegazi lami ngilikhulu phumana ejele lesono ngokwamukela ibizo lami so ngenye indlela umlima kutsho ukuthi nxa usulo Jesu usumamukeli usukhululiwe usathana ngaza kugcone ngamademoni akhe aye kuJesu njengakuMose athi wacha idwala uyathi wena ukwazi saqedelana so indaba yikuvuma isono sukhululiwe imithwalo esilayo simele sihambise kuJesu abantu bathwele nzima mfundisi Mdlelo bathwele
ukungathetheleli kugcwele ezinhlizweni zabo esithi guilt asikuseni kuJesu sibe ngabakhululekileyo umama lo baba bayalwa lokho kubanjiwe izikhwili umzali lo mntwana umntwana lo mzali izizwe abantu babambelene izikhwili nxa ufuna ukuphila impilo lentokozo kuse komunye wakho uvume uzakhululeka asikuseni kuJesu siphile impilo engela sono uzabona indaba yentokozo igcwaliseka kuhle akuvumi ukuthi uthokoze ulalo ulokho ulesici ulento ekusindayo enhlizweni yakho uDavida Zanamwe wathathela uUriya umngakhe yes wabuye wambulala uUriya impilo yakhe yabanjani yabanjani izono zakhe zingathethelelwanga impilo kaDavida ayizange ibenhle ngoba vele akulanto enhle ngokuphila lesono kodwa ngemva kokube sehambile wavumisa umno sakhe kuJesu wathethelelwa nguye esithola uJesu sithi uDavida indoda enhliziyo yakhe ukuthi isono siyacitshwa siyacitshwa asivumeni ukuthi uJesu lamandla okucitsha isono akhona amandla egazi njalo Jesus blood shall never lose its power ligazi elithethelelayo liyasulayo njalo ngihlala ngikhangela indaba yecomputer linto okuthiwa icomputer ekhona kulezi insuku elinye langa ngabhala ukuthiwa yikutype lokhu ngesikhiwa into engisabhala amagetsi ahamba abuya amagetsi ngadinga into ebengibhala ngayiswela ngithe sendinga omnye owazi ngokwama-computer ngathi ngilungisela phela ngifuna into ade ngibhala wabuye wathi Mrs. Zanamwe into le ayisekho icitshekile angazi uyidinge ngawo sozunjani lo Jesu ungavuma uye kuye izono zethu uyazicitsha uzidinga ungasazithola uyadelete ube yisidalwa esitsha usuke ebunyameni uye kukhanyeni baze bamangala abantu ukuthi kathi ngubani lo uthi hayi yimi lo osehlangane noJesu so maforo lokho kuyasinceda ukusho ngumama uma sivuma njengoba ukusho wena ngokuqala nxa ungavumanga uyoma ngithi kakhulu ungaxwayisa njani abantu abathanda sebezibophela asibazi manje uzazibophela ngiyambona manje uzibheka ukuthi engakabulala abantu ngakwadinga somebody wakhulumisana ungabaxwayisa njani ngokuqhakatheka kokuvuma uchiye icala lakho kakhulu mfundisi ethina singabantu esibathi ngesilungu ama-social beings siyamdinga omunye umuntu siyonana futhi ungawona hambe evuma utshela omunye umuntu ungabi lo mthwalo lawo kufika emzimbeni womuntu isigaba lapho ongeke wathwala okunye yikho uJesu sithi wozani kini nalonke sindwane nelikhathelele mina niza kuliphumuza uJesu nguye ongasiphumuza dinga othile uyemtshela wethule imthwalo yakho kodwa okukhulu esikuqhathekile dinga uJesu kule ngoma ethu dini udabukile na tshela uJesu abantu labo sibatshela abanye bahamba sebesixoxa bube wesi kodwa singayatshela uJesu uyasethula imthwalo sibe ngabakhululekileyo impela khona maforo uyabona indaba yesiphambano uJesu yesiphambanweni ethwele izono zakhe yena elungile kuthi ukulunga kwakhe sokubalelwa kubani kimi ufanana le bank account i-account yami ibibhenki kwisono kodwa kathesi isibhenki okulunga kukaJesu kodwa lokho angibhizi ngithwele nzima ngesono esingasekho la ku-account yami asifundeni ukuba uJesu uyathethelela ekela ke ndimbala amavesi ambalwa la afudizela konke esikhuluma ngakho uRoma 3:24 lo 25 futhi balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngohlengo olukuJesu Kristu u25 tana uNkulunkulu amisayo ukuthi abe inhlawulo yokuthula ngokholo egazini kanjani lakhe ukuze kube isibonakaliso sokulunga kwakhe ngokunganaki izono ezenziwa ngaphambili ekubekezeleni kukaNkulunkulu singafunda sisiya phambili u2 Corinthians 5:20-21 la futhi uyaqinisa into efana ukuthi ngibalelayo
yithi ngoba lowo ongasazanga isono wamenza isono esikhundleni sethu ukuze thina sibe yikulunga kwabani kaNkulunkulu. Uyaqinisa izithembiso zikabani zikaNkulunkulu esizitholayo ngokuvuma kanjani kwesono. Maybe ngabuza umbuzo owodwa kulokho. Kuyini okukhulula umuntu ekuthonisiseni onjalo kulokhu uSathane afika kunyenyeza ezinhlizweni zethu. Abantu abathwala nzima bethi mina isono sami sikhulu kakhulu. Hayi mina ngenza okukhulu angiboni ubona ngathethelwa. Ngiyakhumbula inkonye indawo eCholotsho indoda ethi nayi mfundisi ungazihluphi ngami mina vele ngibani sengingale ukuthethelelwa. Singamncedisa njani umuntu onjalo? Ngamafitshane singayikhohleka yokudelete siqinisene nale. Igazi lika Jesu kalifani lolunye lutho ongalulinganisa ngalo. uDavid ku51 ihubo uthena ngegezi ngehisophu yayisepa yalezo nsuku kodwa nikhuluma ngegazi kaJesu libomvu kodwa liyagezisa into ibe mhlophe njengeqhwa. So uJesu akutsho uthena lanxa zinganani uthi lanxa zibomvu awungeke usibonise sesibomvu kodwa uzama ukulinganisa singaze sitshintshe sibe bomvu silethe kuJesu. So kakula umuntu ongathi sikhulu ngoba uJesu lanxa zibomvu lanxa ungathi zimnyama kumbe ungathi ziyinqumbi uJesu uthi zonke ngazithwala eCalvary yikuthi lethani kimi anti sinxusiwe bazalwane. Xa unxuswe nguJesu hambisa ubusumtshoti sengilethile uzabona akutshoyo ngoba kuthi izithembiso zakhe siqinisekile isithembiso sokuthi uyesula izizono zethu. Siyabonga abakhuleka abantu bayikwani uJesu Kristu. Akusifundele Ephesians 3 verse 17 kusiya ku19 ma4. Verse 17. Ukuze uKristu ahlale ngokholo enhliziyweni zenu ligxile lisekelwe ethandweni ukuze libe lamandla sibili okuqedisisa kanye labo bonke abangcwele ukuthi kuyini ububanzi lobude lokutshona lokuphakama lokwazi uthando lukaKristu olwedlula ulwazi ukuze ligcwalise ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Njengalokho ufunda maforo usinika mqondo bani okwazi lezi zinto ukuthi uKristu ahlale ngokholo enhlizweni zethu. Number 1 kungenxa yani sidinga ukuba lenhliziyo entsha njengoba nevesi uyibalile kambe abalenhliziyo entsha baba lempumela bani empilweni zabo na ungasinceda kanjani khona kumaforo? Iqiniso likhona mfundisi Mlilo ukubana kulohlupho inhliziyo le endala kulohlupho njalo lesivumelano lesesidala kudingeka izinto ezintsha. uJeremiah uthi yena inhliziyo ibolile yakhohlisa kambe mbani ungabayazi ngeke wabayazi. uDavid uyakhala laye uthi dala kimi inhliziyo entsha ngoba le ilohlupho olukhulu sihlobo esithandekayo ukuze sinqobe ukuze sibe lentokozo esikhuluma ngayo singene kusivumelano lesi esitsha kudingakala inhliziyo entsha inhliziyo evuma uJesu angene agxile ngokujula kwakhe anabe uJesu akuseyimi engiphilayo utsho njalo uPaul sokuphila uJesu. Yes. Mina ngithathekiswa indaba yokugxila. Ungakhangela into egxilayo impande. Impande ingagxila ibisa amanzi esihlahleni ibisa ukudla esihlahleni. So singagxila kuJesu asisoze sibe lekwashiyoka. Sizahlala sibahle sikhanya sicazimula ngoba sigxile empilweni enguJesu. Ungakhangela ungagxila ube lamahlamvu aluhlaza akumi khonapho aphinde amahlamvu aluhlaza lana enza ukudla futhi asebenzise ukukhanya ilight enguJesu ukwenza ukudla. So impilo zethu nxa zigxile kuJesu asisoze safana uzathanda into engathandekiyo umangala ukuthi hayi amantombazana labo mamazala bathandani kodwa ufica ungumalikazana othanda umamazala ngoba ugxile kuJesu. Uthi hayi amadoda kulezi insuku athembakalanga kodwa wena ukhanya uyindoda qho ethembekileyo engangeni kwezamadili engela ama small house ngoba uthembele kuJesu. Ama small house. Ngikholisa ibala elithona ukuhlala enhlizweni. uKristu ahlale isikhiwa dwell. Kuthiwa ngolimi lobhala leBhayibheli kuthiwa ukuthi settle in. Ukuthi ukuhlala
aphelele uJesu permanence kaphumi so nxa sikhuluma ukuthi uJesu uhleli kithi bazalwane kanje ngebhatshi uthi ngiyaligqoka ndikhulule singabe lesiKristu okuthiwa nxa sokutshontshwa njengesikhathi lesantu beganga othatha ukukwanisayo bakhohle ukuthi bangamaKristu labathathu sidinga uJesu othi abanye betshontsha uthi mina okimi katshontshe uJesu othi abanye sebehlamuka ukuthi mina kakuhlamuka kakustrayikwa ngoba nguJesu othi yena kwenza ukulunga kuhulumende ukulunga ebandle ukulunga ebantwini nxa usungulo Jesu akula lapho kuthiwa kunolesici so kasivumeni ke uJesu ahlale permanently bese to grounded in love bese siba lothando olungenjengolo kaNkulunkulu okuthiwa lujulile zingayehla izono ziye ngaphansi zibe izike emanzini uyafika uJesu Kristu kuthiwa his love is wide ungaba lezono ezinde kanganani zinabuluke kanganani uyafika uJesu kumbe ziyaphezulu uyafika ngesiphambano sakhe ngasikhala uJesu Kristu sikhangele kule lutho olukhangele phezulu olinye luyaphansi olinye eceleni uthi umhlaba wonke ngiyafinyelela bazalana sidingela uJesu nguye umthombo wothando wakhona abanye njalo umfundisi Dube ngathi ngikhuluma lo mnyumama wathi hayi thina inhliziyo yangithi ivele ngiyosendo thina silomoya omubi ngakithi ukuthi abantu bazigcaje ngoSathani kangaka kodwa loma inhliziyo yosendo elomoya omubi akhona amandla uJesu yedwa nguye ongayikhipha leyo nhliziyo asambeni kuJesu singazigcaji ngoSathani ophakathi kwethu uSathani wehlulwa nguJesu ngeke ehlulwe lusendo ngeke ehlulwe ngama rice eswadlayo ngeke ehlulwe ngabangani kodwa ngoJesu kuphela uthembisile uthebhala kuEzekiel 36 verse 26 uthi nzalinika inhliziyo entsha ngikhiphe inhliziyo yandiyelitshe yona le inhliziyo embi elomona ikhitshwa nguJesu amen kunhliziyo entsha kuJeremiya 31 sakhumbula Dube ukuthi kwathiwa umthetho kaNkulunkulu uhlala ngaphi enhlizweni kanti ke lo Jesu uthi ngifuna uhlala ngaphi enhlizweni okuveza ukuthi umthetho kaNkulunkulu ukhuluma ngothando uhlubone upheleliswa ngaphi enhlizweni yebo ngoba wona uluthando futhi anti eyakuqala emine ikhuluma umuntu ethanda uNkulunkulu lemiye isithupha umuntu ethanda omunye umuntu so ukuthanda lo mthetho lo Jesu into yinye enhlizweni yomuntu singumKristu opheleleyo kodwa thina vele ukuthanda sikuphiwana sikuthola kuphela kuJesu yikubona namhla bayachade benza umtshado omangalisayo kusasa bayadivorce kodwa ungaba kuJesu uba lothando ukuthi uthando lwakhe lungaka vela lumeje amen hayi indaba enhliziyo yisi isiqokoqela sendaba singavuma uJesu aphile enhliziyweni asinikeze inhliziyo entsha sihlobo kuyalunga ngeke ngabona umfanekiso kuyahlanyela umumbu Dube umumbu engawuhlanyela ongela inhliziyo awumilanga anti ongela inhliziyo kodwa umumbu uhlanyela inhliziyo unjani wamila akusifundele uJohn 11 verse 25 to 26 usiza ukuthi uthini ngomumbu olenhliziyo uJohane ngu11 ivesi ngo25 sisiya ku26 uthi yena lapha uJesu wathi kuye mina ngikuvuka lempilo okholwa kimi loba esefile uzaphila njalo wonke ophilayo ekholwa kimi kasoze afe laphakade uyakukholwa lokhu yini nakumbuzo yayizwe indaba nxa ngilalele lindaba iyangivezele ukuthi okholwa kuJesu Kristu lanxa esefile uza njani uza kubuya aphile njalo aphiwe impilo enjani entsha uthi njalo wonke ophilayo ekholwa kimi kasoza njani afe lapha kade mlanda iba lapha kade uyakholwa lokho yini mfundisi Dube ngeke ngibuyele kwenjalo yona lindaba isifundisani ngokukholwa kuJesu Kristu nokufa lokuphila phakade lindaba wothani ngikhuluma ibala engalenqala izoyembula amarogo kaSathane ukhuluma amanga wabagqokisa abantu amanga kwathena umuntu kafi uyavuke ngumoya kodwa uJesu lapho ufuna ukuveza ukuthi impilo enaphakade ikuJesu nxa isikuJesu yena wabuya elayo wangena engcwabeni
wasevuka ekuseni ngesonto uzama akazama usitshengisa ukuthi khona yebo ligwaziwe isono lingalala kodwa kulovuko khonapha kuJohana uJesu ekhuluma amagama la waye echasisa ngendaba kaLazaro ukuthi hayi likhala ukuthi usefile mina sengifikile impilo likhalelani ngenye indlela abathandekayo umuntu oloKristu uyimpilo ngokwakhe yikho Jesu angazafi kafanga ulele uyavuka nxa usiyahlanyela mina ngeke ngale ngishumayela kwelila ngathi ngathatha inhlanyelo ngathi asambeni idwani umfolo ngesikhathi sokulima ngasethi ngisake ngcwabe inhlanyelo bathi khathi imfundisi ngathi hayi anti ngilade abantu kabavuki asingcwabe inhlanyelo asizivuke phela indaba lihlanyela yakwathi yami sinhlanyelo ngasilo Jesu saphuma bangcwabeni kwenye langa so ofileyo ekuKristu ulele uyavuka abalaleli nasi intokozo enye omele siyithathe uSathana mangakhe seyembuliwe siyavuka singafa nxa siphila siyimpilo kuthiwa siyi hybrid oyazi ukuthi ithengwe ligazi laJesu Kristu nxa usiyayithenga hybrid ulegunya lokuthi inhlanyelo ehloliweyo sihlole ngegazi likaJesu ukugula ukufa kakutsho lutho impilo khona kuJesu Kristu Mfundisi hlala mbona abanye befaka istatus uzokuthiwa khona hayi sehambile umalimami sekuJesu khonapho uthini ngalokho lapho kule iniphuthe elikhulu noma khonapho uJesu esikhuluma ngaye kahamba ngevili wangcwatshwa wavuka uThomas wahluma umuntu wathi kholwa Thomas wasehamba ingilosi yathi indoda elibona ihamba izabuya njengakhonoko yikho ethi ngiyini John 14:6 ngiyindlela indlela kaJesu kwakuhanje umuntu evili ukhanje ephila so wendlala ukuthi alihambi lingumoya liyahamba likhuluma vele kuthiwa ngumuntu ukukhuluma nxa umuntu sefile kulesidumbu akusela umuntu ikuswela khala kwenhlanhla kodwa umlimi uthi abafileyo kabazi lutho baza kuphila kuphela ngoJesu bevusiwe so iqiniso ukuthi umuntu angafa uyamelela usuku lovuko kuthiwa umsebenzi ngo2 verse 37 usiyaphambili kuthiwa lo David ukhokho kaJesu ulokhelela kaJesu kulindele icilo liyakhala kathi manje wena zana moqalela ongazalanga Jesu uqalela uyezulwini indaba yokufa mfundisi Mlilo uSathana ubamba abantu khonapha xa kulento futhi esatshwa ngabantu indaba yokufa kuJesu isihlobo esithandekayo kulempilo impilo nokugcwala kwayo uJesu kuye akulampilo yokuboleka impilo epheleleyo egcweleyo uthi loba sifayo siza kuvuka siphile sihamba abanye bayaphila sibili kodwa bafile ngoba kabala Jesu olo Jesu nguye lempilo asithatheni uJesu sibe lethemba labethu abalale ngolunye usuku thilongo liyakukhala adabule isibhakabhaka uJesu abavuse baphile ingunaphakade othi nje ngibali verse egcwalisa umbuzo kaMama uJohane ngo5 verse nga28 lo 29 ithi yona ngoba ihola liyeza uliyeza kasonto uthiwa yipresent ngesilungu uliyeza ufuture ngithi ya uthi ngoba ihola linjani liyeza lapho bonke abasemangcwabeni akhona abasezulwini abasemangcwabeni bazalizwa ilizwi layo ya ngifuna ukubuza namuthi amabala la asetshenziswe lapha akhomba ukuthi impilo engunaphakade inini kumbe itholakala nini impilo enjani engunaphakade kulabo abaphila bekholwa kuKristu ya uJohane ngo20 verse ka6 lo 14 uthi ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kokunjani okokuqala phezu kwalaba ukufa kwesibili kakulamandla kodwa baza kuba ngabapriest bakaNkulunkulu laba kaKristu njalo bazabusa kanye laye iminyaka eyinkulungwane ukufa lesihogo u14 lo kwaphosela echibeni lomlilo lokhu kuyikufa kwesibili walama verse uma siwazi sithini ahlacace uqondisa lapho ngusambulo 20 lwana verse 6 ahlacace ukuthi uJesu esiza nguye ozaqeda indaba yenkulumo esilayele nguye ozaletha impilo ngoba uthi uzavusa abantu emangcwabeni njengalokho wavusa uLazaro wayelingisa ukuthi ngizalivusa kanje uLazaro ngathi Jopo kuvele ezulu wamvuza phansi so umuntu onkolele ula ulindele usuku lovuko liliqiniso balalele likhona ukuthi abafileyo bonke bayalala ngitsho lo bhengulu phansi lo mzilikazi lo khokho wakho usuku luyeza kodwa walufica uJesu
uJesu uzovusa abangabakhe. Asibeni kuJesu bazalwane. Ukufa sokusenze sesaba kangaka. Sure. Abanye baze benze ezinye izinto becabanga ukuthi abasoze bafe. Kodwa into enkulu ukuthi ukufa ngeke siwesabe. Kuphela nxa silo Jesu ngoba siyakwazi ukuthi siza njani sizavuka. Siyabonga. Hayi siyabona uJesu la wafa. Wademonstrate ekunjani ekuvukeni kwakhe. Wasebuyela ngaphinjana uDube Chilo ezo esefile esesuka sekubuyela wahle wasithuma. Wathi hayi abantu abamani senibone konke engikwenzileyo. Sendithuma kathesi ngothuma olunjani lwesivumelwano esitsha. Akusifundele uMateyu chapter 28 verse ka 19 to 20. Ngakho ke hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhaphathize ebizweni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele libafundise ukugcina konke engililaye khona futhi khangelani mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Amen. Undoda uLauren van die Post wabika ngikufake ngesintu sakithi ngathana waletha inkulumo nganithi yona amaJuda wela bengela mbiza. Okuthi ukuthi kulabantu abaningi abale information kodwa abanjani abangayisebenzisiyo. Ngala amavesi bathandekayo kuyini esekufundayo ngalolu thumo esophiweyo. Maqonana lale indaba esikuye kulezi insuku yokuthi I will go. Mfundisi lapha uJesu wasichiyela okuthiwa i-challenge ngesikhiwo. Ukuthi sengenzile libonile. Nxa lingabalandeli bami yenzani umsebenzi engilichiyele wona. Into enhle ukuthi kathi ukuthi abakwanisayo kumbe abangakwanisiyo uthi hambani ukuthi wonke umuntu sokumele afakaze ngoJesu. Kambe mfundisi Mdube ungehluleka ukukhuluma ukuthi uJesu kwenzeleni. Ngamunye silakho uJesu asenzele kona. Asambeni sikukhuluma abantu bakubone ubuhle bukaJesu. Abanye siyakwanisa ukukhuleka ukukhulekela abagulayo, abanye siyakwanisa ukupha abanye ukudla, abanye siyakwanisa ukuchumayela. Khonokho kubanjisiwe kusebenzise isikhathi sisekhona. uJesu uthembe mina lawe. Into enhle uthi amandla wonke aphiwe bani? Akulanto enhle njengokuba lokhomanda onamandla wonke. Ukambule gunyu ukwazi ukuthi engikwenzayo ngeqiniso ngizakwenza kuphelele. Ngokumkhono. Ngithanda ngendlela esibuye ngayo initiative le I will go. Be sikuthanda kunje nithemba ukuthi ndabo Dube ndabo Mlilo ndabo Zanama. Kodwa khathesi ithi mina ngiza kuhamba. Akula ongalethi izabo. Khetha wena lokho ongakwenza uhambe. Ubhubhani lo lusincedile sisezindlini khona amafoni asasebenziseni ngasihambeni akula excuse ozayo yeza akayikulibala. Isihloko sithi sona isivumelano lothumo. Bazalwane awuvumelani lo Jesu ungalathunywanga. Ungathi savumelana lo Jesu usokumele ukwazi ngithunyiwe. So ngenye indlela hamba. Siphakathi kwe meeting omunye uthe kona khuluma usenza. Ungakuthi ngingumKristu ungenza isiKristu sakhona. Kodwa goqa umkhono wovula usungena emsebenzini. Ngikholise kakhulu intshumayelo ethena sinja kaJesu. Inja umnikazi angasukuma iyasukuma. Kathi uJesu udala wasukuma wathi asambene evangelini kathi thina singa. Ngicela ukuthi i-challenge abathandekayo sonke sila asike sisukumeni senze ngoba silothume esilunikiweyo. Ubusuzihlupha ukuthi nxa esebenza ngingasebenzi ngizoba yini? Awumlimi kaSisa bazalwane singene endimeni kaNkosi. Ngolele yabothi swayo lokho sizikhona eceleni njalo kulanto enhle njengokusebenza lo Jesu. Amen. Inkosi yamakhosi iyakubiza beza abantu bayathaba ungathiwa kumbubuziwe ngubhosi emsebenzini wathi yenza lokho ugcwalisekile uthi lami ngize ngathiwa yenza lokho wathi ubizwa nguJesu ngonyama yakoJuda asebenzeleni isikhathi sona lesi ikusasa awilala sebenzela uJesu ungasebenzela uJesu awufani futhi uhluke kanye lendlela ophila ngayo ngoba uyabuka uJesu. Amen. Akuncenga izulu. Akuncenga izulu Zanaume ubona uNkulunkulu asiphathise sigagadlele lolu thumo
siyabatshela abantu ngesivumelwano esenzakalayo esifunde ngaso sukela ikota iqala sibakhumbuze bona uJesu uyeza masinyane asivuse emathuneni asenzeni umsebenzi akuncenge izulu. Asicimezeni isikhulekeni. Baba uNkulunkulu osezulwini lalapha emhlabeni malidunyiswe lihlonitshwe igama lakho. Siyabonga ngobukhona bakho phakathi kwesifundo. Siyabonga ngokugcwalisisa izithembiso zakho ezimpilweni zethu. Baba nansi izifundo zekota ziyaphela namhlanje. Siyabonga ngesivumelwano esitsha ngoba ngasikho ngasiyini thina abantu ababhubhayo. Siyabonga ngoJesu wafe esiphambanweni ukuze thina sibizwe njengendlalifa zezulu. Siyabonga ngokusenza sibe yingxenye yomsebenzi wakho. uNkulunkulu sibuthakathaka. Siphe amandla sisukume sifakaze ibizo lakho andubana ukuphela kufika. Baba amandla silawo kodwa wena nguwe olamandla ukudlula thina. Uningi uNkulunkulu esidlula kwezimpilweni. Badidekile abantu bakho abanye kunje bahlakazekile kodwa Mesiya lothando senze sibambelele ezithembisweni kuze ube laphakade. Sipha amandla ukuba kwazi ukuthi loma kumnyama loma kubomvu inkosi yamakhosi. Sihlale sibambelele sikwazi ukuthi ngelinye ilanga sizabona lokhu uJohana athe indlebe ayikuzwanga ilihlo alikubonanga. Uyinkosi enhle zonke izikhathi. Sibusise sihamba phakathi kwalomhlaba sibambelele esandleni sakho esingabonwayo. Abomhlaba babekwazi ukuba singabalandeli bakho. Siphe uthando olujulileyo, uthando lukaJesu ngoba yilo lodwa ongasitshintshela umhlaba. Busisa ivangeli lakho litshunyayo lokuze kube laphakade. Amen. Amen.